dvije mrkve i to kako je. Počelo, ja. Sad ne znaju šta će. Marš, Toko! Šta sad? Ne, idu sad, ne bi normalno. Aha, 5-0 je. Ne, to odlučilo ih je 5-0 i sad ide prije nek ide. Malo sjevernije, Kaviću čekaj se ovaj. Voli jebe. Nikad sam u životu nisam nigde gura tamo gura. Uvijek nego samo jebe. Sam ja uvijek je bravljana. Šta oni sad demonstriraju nešto, jel? Glume nešto. Ne, oni to počeli. 5-0 je. Na svojom kreteni tam pričali malo prije da je uprava zjebana mjesta. 9 godina su za jednom nikakva spas, znate jedno kad se mene vaša godine Dinamo nije u prvi 23 godine, majku vam jebem gudu.